Banyarwandakazi, Banyarwanda, baturanyi namwe inshuti z'Abanyarwanda, hasigaye amasaha make gusa tugasezerera umwaka wa 2025 tukinjira mu mwaka mushya wa 2026. Reka rero twebwe abagihumeka tubanze tubishimire Imana yo mugenga w'ibihe n'amateka, kuko tuzi neza ko hari benshi mu bacu batashoboye kurokoka ingorane, ibiza n'ibyorezo by'umwaka dushoje wa 2025. Nk'uko rero bimaze kuba umuco mwiza, buri mwaka tugena izina tuwuha rijyanye n'intego n'uko tuwifuza. Nka Perezida wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, nashishoje ibimenyetso byaranze umwaka dushoje wa 2025, ngerageza gusesengura uko umwaka mushya wa 2026 uje, nsanga bikwiye ko uyu mwaka twawubatiza tukawita umwaka w'inzibacyuho. 2026 uzaba umwaka w'inzibacyuho, kuko uzabona iherezo rya Repubulika ya gatatu, aribwo butegetsi bw'umunyagitugu Paul Kagame na FPR Inkotanyi. 2026 uzaba umwaka w'inzibacyuho, kuko hazajyaho leta nshya izarwana bikomeye no kuziba ibyuho bitagira ingano Inkotanyi zisize zituraze nk'umurage. Ibyuho ni byinshi FPR dusigiye. Hari icyuho mu butunzi bw'igihugu, kuko 2025 isize ubukungu bw'igihugu bwarakomeje gusahurwa mu buryo butigeze bubaho mbere. Hari icyuho mu butabera, kuko 2025 isize inkiko zarakomeje guhindurwa urukuta rw'umutamenwa abenegihugu barugana bihondaho bakasandarira. Hari icyuho mu mibereho myiza y'abaturage, kuko umwaka wa 2025 usize amarira menshi ahantu hose, kubera abaturage bambuwe ibyabo bakarenganywa mu buryo bwinshi bunyuranye, bagatindahazwa, none umwaka ukaba usize bose bicwa n'inzara. Hari icyuho gikomeye mu bumwe n'ubwiyunge, kuko 2025 isize uwitwa Minisitiri Bizimana yarasasiye irondakoko ryimakaje ikintu gisa na apartheid mu Rwanda, bityo abenegihugu bakaba baragabanijwe n'ibice bibiri bidafite icyo bihuriyeho. Bamwe ari ba nyiri igihugu bafite uburenganzira bwose, abandi ari ba nyagupfa badafite aho bataniye n'abagaragu n'abaja bo mu gihe cya cyami na gihake. Ariko hari icyuho kidasanzwe mu bubanyi n'amahanga, kuko umwaka wa 2025 usize u Rwanda nk'igihugu ruhindutse umuti w'amenyo mu ruhando rw'amahanga. Dore kwitwa Munyarwanda bisigaye bisobanura inkozi z'ibibi, abagome, abicanyi, abanyakinyoma kabuhariwe. Ingero ni nyinshi, wazivuga akazirondora ntiyabibonera umwanya.
ariko twese tuzi muri iki cyumweru cya nyuma cy'umwaka inkuru iherutse gutangazwa n'umujenerali w'ingabo za Congo Sylvain Ekenge, ubundi usanzwe ari umugabo w'intwari cyane, ubwo yabwiriraga urubyiruko rwo mu gihugu cye arugira inama ikomeye ati muritonde nimujya gushaka muzirinde gushakana n'abakobwa b'abatutsikazi b'abanyarwanda kuko ari abanyamanyanga kabuhariwe, murashakana bagasubira inyuma bakajya kubyarana na bene wabo b'abatutsi bagamije gusa kubasahura ibyanyu no kubasiga iheruheru. Urwo ni rumwe mu ngero nyinshi z'ibyo twumvise bamwe mu nsoresore zirwana muri Kongo z'abanyarwanda nazo zivugira. Ibyo general avuga twese tuzi icyo bisobanura, byabayeho, biriho, nta nubwo nkeka ko biri mu nzira zo guhagarara. Gusa icyo generali atamenye kuko nyine ari umunyamahanga akaba adasobanukiwe neza iby'umuco nyarwanda, nuko abo batutsikazi avuga b'abanyamanyanga ari abo bahuriye aho yirirwa ku rugamba rwa gisirikare. Ni ukuvuga ko abo avuga yabonye ni abasirikari nkawe batojwe na FPR Inkotanyi kurwana urugamba muri ubwo buryo. Ni ibintu bibabaje kumva abana b'abanyarwanda bahindurwa ibikoresho bene ako kageni. Ariko ubusanzwe abakobwa b'abatutsikazi b'abanyarwanda ni bashiki bacu, turabazi, ni abagore bacu, ni abagore bashyitse bazi gufata neza ingo zabo, ni abamama bafite umutima wa kibyeyi kandi nkaba nemeza ko baduteye ishema. Aho bari hose nibakomeze bagubwe neza, cyane cyane muri uyu mwaka wa 2026 bazadufashe cyane kwamagana inkotanyi zigambiriye kubambika iyo sura itari iyabo. Icyo nacyo ni icyuho kigomba kuzibwa muri uyu mwaka uje. Twamaganye rero FPR ibikora nkana ishaka kwitirira igice kimwe cy'abanyarwanda isura nk'iyo abanyamahanga babona kandi bamagana, kandi natwe dufatanya kwamagana. Banyarwandakazi, banyarwanda, baturanye namwe inshuti z'abanyarwanda, uyu mwaka wa 2026 tuwuhawe nk'impano yo gutangiza ikivi kitoroshye cyo kuziba ibi byuho byose FPR dusigiye. Kandi kubera ko ibyo byuho byose ari byo tuvuze, ari n'ibyo tutiriwe turondora, bifite isoko mu butegetsi bubi bw'igihugu, biradusaba gushakira ibisubizo nanone mu miyoborere y'igihugu cyacu. Ndasaba rero abanyarwanda bose kwitegura neza impinduka zikomeye zizanywe n'uyu mwaka mushya wa 2026. By'umwihariko ndasaba biyemeje gukora politiki ubu bakaba bari mu ruhande rwa opozisiyo nyakuri ko bakwitabira ukwisuganya gushya kujyanye n'ibihe twinjiyemo. Biradusaba rwose twese kuzibukira umuco wo kwihugiraho, tukagerageza kwegerana, tukarema koalisiyo ifatika ishobora gusohoza inshingano zo kuyobora neza kiriya gihugu mu maguru mashya. Koko ngo burya iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe gusa. Umwaka wa 2026 uzarangira FPR yarabaye amateka, twese turabibona. Reka rero nifurize mwese umwaka mwiza, mbereye by'umwihariko ku bakuru b'ibihugu bagize uruhare rugaragara mu kwihutisha uyu mwaka w'inzibacyuho ugiye gutangira mu kanya. Reka nifurize umwaka mwiza wa 2026 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyiricyubahiro Donald Trump, uruhare yagize rufatika rwo gukoresha ubutegetsi n'ubushobozi afite kugira ngo hagaruke amahoro mu karere k'iwacu. Ndamwifuriza ko uyu mwaka wazarangira yarabonye wa mudare w'amahoro w'uwaharaniye amahoro yifuza. Umwaka wa 2026 ndawifuriza kandi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
nyiricyubahiro Felix Antoine Tshisekedi ku ruhare rudasanzwe yagize rwo kurwanya ingoma y'ikinyoma yari yarigaruye akarere, none dore bishoje ihirimye. Reka nifurize umwaka mwiza wa 2026 nyiricyubahiro Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku bitekerezo akomeza gutanga, ku bushake akomeza kugaragaza n'uruhari akomeza kugira ngo amahoro agaruke mu karere. Umwaka wa 2026 ndawifuriza kandi Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu uko akomeje guhagurukira nawe izi mpinduka zije no gusaba igihugu cye ngo zikigiremo uruhare. Umwaka wa 2026 ndawifuriza abanyapolitiki bose bafite umutima mwiza bitangira impinduka nziza mu Rwanda, ariko by'umwihariko ndawifuriza abanyapolitiki ba opozisiyo bahohotewe, bakajujubya, bakamburwa uburenganzira bwabo. Ndatekereza by'umwihariko umudamu w'intwari Victoire Ingabire Umuhoza ufunze arengana. Ndasaba ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi ko bwamufungura mu maguru mashya uku kwezi kwa mbere k'umwaka mushya ntikurangire uru mudamu atarasubizwa uburenganzira bwe. Umwaka wa 2026 ndawifuriza imfungwa zose za politiki mu Rwanda uzarangire zibohowe kandi bose barasubiye mu byabo. Umwaka wa 2026 ndawifuriza abanyarwanda bose, abaturage bose barenganyijwe na leta mu buriganya bwinshi kandi bunyuranye. Uyu mwaka uje wa 2026 uzabasubize bose ubutabera bukwiye. Uyu mwaka ndawifuriza buri munyarwanda ufite umutima mwiza wo gusangira ibyiza n'abandi bene gihugu, kugira ngo ibyuho byose byaba mu buzima bwe bwite, byaba mu buzima bw'urugo rwe no mu buzima bw'umuryango we, azabona amahirwe yo kubiziba kandi nibishoboka leta ibimufashemo. Ndawifuriza abaturage bose bo mu karere k'ibiyaga bigari uyu mwaka wa 2026 uzasige bagaruye icyizere cy'uko abatuye akarere kacu bashobora gusabana, amahoro akongera akagaruka, bakabona igihe cyo gukora ibibateza imbere. Mu gusoza, reka nifurize umwaka mwiza ikipe nziza dukorana, ikipe nini bihagije, ikipe yitanga, ikipe ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ndahera kuri nyakubahwa Joseph Nahayo, Minisitiri w'Intebe, mushimira kandi mwifuriza umwaka mwiza we n'ikipe y'abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta n'abakomiseri bakorana. Ndawifuriza Bwana Safari Justin, Speaker w'inteko ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro n'intumwa za rubanda bakorana. Ndawifuriza kandi Bwana Aloyizi Nangigaye, Perezida w'urukiko rwa rubanda n'ikipe bakorana mu bwitange. Sinabura no kwifuriza Lieutenant General Jacques Kanyamibwa nabo bafatanya gutekereza no gupanga ibyerekeye umutekano n'ubusugire bw'u Rwanda rw'ejo hazaza. Mwese Imana ibaha umugisha, ibarinde, ibarengere, dore ko mbibona neza ko inabahaye amahirwe yo gusubira muri gakondo ngo murusheho kubera abanyarwanda ingirakamaro. Iyo Mana rero itaradutereranye, ikaba yarakomeje kuturwanira igihe kirekire tudahari, ubu kabishimishijwe no kudushyira intsinzi mu biganza, niharirwe icyubahiro, ikuzo n'ububasha iteka ryose. Amina. Umwaka mwiza.